agini yaksi hapang tonopro kaisini lo kaisa je phiok je tongmara abro tabungni hapang phiok mung khlai tong trek trek abaina nukja tong phia agini hapang no yaksi suru salaimani abo thakpale leya abaina nukja da bahane phang kok tuman bisingti kraksula agartla yaksi hapangni jorao je sram jangmani je samodang ro abo phiok jaka 2013 bisu kumar moduti rupusri tiprasarongni je tongthainok snamani phia tiprasa hamgre montri member kumar jomatini yagromino or rest house phiomung khlai jaka jotoi 7 koti jik rang sabai jaka tekha jubaka jotoi khotol dog chibrei tongo or rest house phiomni pando krinka tiprasa hamgre betin montri member kumar jomati tei kubun samotani nokobitei dalbilal samotani masum plano krikman nuk jaka ये आउटलेट सिटी में एक अच्छा तरीके हम लोग ट्राइबल रेस्ट हाउस मिले। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अबाउट 7 crore estimate of cost this building. There are about 64 bedded, seated, including VIP and double room, single room dormitory. View Fort, Channel Dinner.